Makasadya na kanuing balen na ning Bacolor, Pampanga para kipabagpasusi ning dawn nga ni Miyerkules, November 1. Agpangki Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer na ning balen na Rio Villafania, bilatag na yung karelang koordinasyon karimiyaya liwang government agencies. We are coordinated with all the other agencies like yung Bureau of Fire, yung PNP, ang Foreign Traffic Management Unit tamo, including rin kay katamong MHO. So, masanting naman, makalatag na yung preparasyon for November 1. Atin yan namang 14 na personaling MDRMO Bacolor mag-duty ka rin 5 kapusahan tuking balen. For November 1, mga 2 teams la rin ang mag-active on active duty, rotating la kanyan, 12 hours. Detang remaining kaya kanyan maka-off duty, on call la kanyan, on blue alert status tamo until November 2. You have the Campo Santo de Bacolor, the Catholic Cemetery, in public cemetery, itang naman mo tayong patirik-tirik, kaya ba't itang Holy Angel, Memorial Park, kiniking Kabalansyan, itang King San Isidro Cemetery, ang popay itang King Maliwalu. May nabili naman ni Villafania kani kabalentaong Manyulu at taloki ka rin do's and don'ts bang maging masalesi at payapa yung pabagbasusi kindaon. Mag-establish na po kanyang incident command post, especially the PNP. So, manatilihan tayo pong malinis, ligtas, ang pong mapayapa at agawa tayo tagitang kapamilatanan nitang babawal da, like retang matarama object, bawal na po reto, bawal mo naman itang mange, magdalang gitaro or bidyoke, ang po retang nanumang makalasing, adadalada ka rin. So number 1 po yung safety. Andiyan pa pong alatan ng kaso, kareng COVID na yan, makanyan mo rin, itang minimum public health safety, i-practice tayo pa mo rin. Maliyari naman kanong Mauskin 24/7 hotline na ng MDRMO Bacolor nung makailangan man sa patrespondi, kinumerong 0966-136-5586, ang pang 0929-446-1940. Yako po yung kaya kayong talasui, JM De Jesus, ating pusong makabalen.